Sambiroto Asri Klaster. Bukan asli berikut Pak? Mboten, Mbak. Ada mboten seberapa paham, Mbak. Penjualannya lewat apa Pak? Media? Iya, Pak, di online, Pak. Facebook? Semua dipakai, Pak. Ya apa-apa. Semoga sing apa, Pak? Yang penting kalau memang enak kan pada tahu sendiri. Nggih. Tadi Dil ruko disewakan, dil ruko dil.